Aban maurin de nga po ngayo. Nga po ngayo, yung mga kuray na bantain, busmahin kami. May na busmahin kami, busmahin mo nga. Ano na ni Karawal? Kami ni Roy, pero Ronidan, nawanti. Dito yayo. Para siya, kaya sinang din ako na uwan na tataro, ari mo, dito. Sa tayo ka na ban. Tataro, inanomi, tataro, warere ke. Era pa, busmahiya. Kain Karawal, kaya nang Ronidan. Pamoradi king kay ya kukuren busmaya dem sina may beso kaya mga roko mawuta na ari si pangara ibukin to week ay ara kanta ninga pa si pangara wosya en narigi pa katima to ara kamarungira nanon ti week ay po ambon na tayo pa ti week ay po manarang kora ti katabi mi kain korobu pakamdang mga nakon kaparaparay I ito kaya ara kanta ninga pa wuta narami sina may beso en narigi na pa kakora-korara na konti tinga po. Iya gimana nga tayo kami kain tiaro. Iya busmaya yung kami yung kapan na konti alatan ni maurin ti. Ti away. Tayo po ni biya niya ite iluway po ako ray kas pa mga rokon tan mauri kaya rin niya ako robu tan mauri. Siya busmaya yung kami aray iluwa. Kain ko rubo ay panin ay punti ka resa ay panin. Ibukin kamaman suara. And mon kurara sinane ne yaman dibugin nanen. Tenua isua akia. Tenbuwa isui. Ada kay Romi kama tayo ka na bantira ke. Amna taray anera ka kipa. Ano mon to kuna. Mati wami tayo ka Katurubu tayo asa busiya ada unay ni ba ya kau kuidan de kita Anestandi ka akin dara muante wiki ayo karko amay sarko inanon kay suwani pong are pon nam tapes teatu are kosan musikia kosan tabuya kosan kakapaya kosan ben musrawayay kora patuara pangkia kiang koy
Ospon nagikunan ro ko na pe, inte tayo. Nang wakin na nam taro meawrio ne puakim, sububusi ko, pa kung namin ay iruran tatap maniran ako, kay sakina nora, arayango, awangat na nora me aranin eh, para ni pone pona koim, iko aki ni kapene, aron na makoy, me am tangira na koira, ni paninim te wikay. Kung namin na napayro ya, nakikaya am toroy, kaya nariki, patante kinam teka, patan wakina, ti peperi na nun, wakin te tarumawi. Kaparayara pure at wara, pasataya, pasagi kororoy, ate metua, nukunan rota kirayango, menanura, tiero tetu aris kunan karakea, an karawa, tirawawa tayrom, mes karapako, pa kupuntay metua na koira, kuntay metua ang tangirira, kais kakwawa, pa pun atwarang koe, kukororoy, atwarang koe, papakyam tangira. Kunarona, te wakin te tayayo, kunaroni atan kaira te wakin te taromeuri, may morara diki, amtoro, arina tekin amteka. Away kay, sa kinabasingay, may suringi atan nungura, kung nakakapayay tetua, inanon na yatay nungura, payangon na rin, kunansiku, arina riki pa, sipangaya, inte tayayo, pakaniya kiyarik, inanon te wiki, enang mga po, imin tukin ng tabas. Iraw ni Yesu Kristo sa kaniko. Amen. Ay sa pusiyarikan pa kay kay sa ngai na koira te aswa pansi suaroi te aswa te amara ke mete moi me pei kararki kaki sasan nori na nontu wiki te aswa teta iyo asi sangaren pura buan koka ten te kasuaroi na koim di na non arakapi yo arakarian ika sinanga ina nontu tabe sa iyo asi busi ko kana kakapai ai karya me kapi ai kai panari ke papukan pakin kaputakin te wang kiri yo an kiri pas sinan kun kiri pas ni kaputa ai kaya taron kaniko Rana sumari Yesus Kristo. Amen.
ita. Oh, ipun panau. Ni kami audi na kami kanti karsa yon korbu. Kami lepen ni audi. Happy Sabbath. Mangkana kukurin kita bersai ko katebe. Ai rara pat jaswa ina puak jaswa bukin pain kapen sine poye bukin kanuan te wiki asan nak. Ah diki kai sama karu ko kina penun tetape sarang tamaro ayo. Panau de te panan sumai nanun doide na tamaro tetape se yo. Panau dikin sumai ko. Ah jadi kan may korobu, kora pa ibukin dia kan pusmayo, pusmayo ko dikin doy na tamaro ante tapos yo, irang duguray de matami andi ki pati. Sa tete ibukin do ya, kana ko pangara, adi nari ke baka kora kira, nanun tuwi kaya yo, nanun tuwi kaya po. Yon jabe Ukraine no. Tuwa na jakanga nga eri yon jata poyo, tuwa na kawan na rang nikinaki, narana dekana polke. O eri kita kanga ngayon dangar wabuwa wane pi monowa. Si karina na ben depetawa. Anata po ni koropa ini puwa kakito, tepain pai ni korowaki ni pai kama korore ki. Sikono narana ba de nuclear plant. Ite petawa inanun dedi kita ngar wabuwa wane pi monowa. Ang kita petawa ta payu arangin kura jaru erosi tabu agi amena irarigina kita nan naus narona kam nodian tanan tami kan ai te kina kin dorong obesu kuna kia kain te tapuanin karu kangkai mai nanon tain dikin ta kanga ngai te kina ki pa teni ngaun metemen na chama te metena pente ta yan ki petawa te jausi ne buburane ke o te kina ki pa unu bubuat yang chama te ka anga pe yani bubuki minta kanga ngari diki yon tetapuan iki yon teran kanga yon tebu pare isan dari nosina komen dikin dere petawan matanu ko ke au ko ke ta kanga yon tepai ya dik yon Ukraine ayo paya kanga diki dere petawa ayo oi nanon ne yau ko ke aku ni apa pun ngai ya ta kanga ngroi diki meiria o mata akitan maguri kita antara dua tetap ayo. Ode akina pakunia ki kora kai ngaya ni masu. Inanun na yata yari anaria intara ya ite tapuayo. Akunia ki dape ni masu. Kaka kaya ki bukini masu ya payara ya masu ode akina ki pa. Arang ini kora kai may min de makuri aria asan koro yan tangai nan tetapona pean. Awani bukina ata pe ni masu teta iri ki ane wa amani ngani kameawi. Pa ya ki anaria ini meau pa enagi de kita kanga ki enagi de petaua. Tiau siari amena inanon ari. Masih te masu aire kita repetawa kora awar rotak awa puan me awi amat te katen ngaun me demanna on rotak kiri kai karang ni bes tinga pun ngai kan te kar so ere kenanu pan na spate rong arang doire yon tere ide ya ka ngai te akan tai masu pun tai masu arawar tinga pun ngai sinawar yon te pukia me atayu wabi monu wa tene bi monu anakon api monu wa te warawari kita rong arang ini mendia irora may main na sina warawari yo sina pusia ta amin dia swa pe noro ni ron ka kora ida inanon tere ide yasina ri yakina inon te tapas sai parakin tatar tamara dia swa sina koi mete nanu dina ron jawayo ajip si ko pokona ro ni rangai rai kain kapen kau gi nanora pasina kona nota nanon te tere ide yasina ri yakina te tapas sai pa ong andi ke pakakora akira okani akira nanon rona ina panga yare na winam te kana spatu rong ayo akiau kona pai te aswa mai busigo pokona nganira ta kanta ninga kutangi te aswa pasina me tata yai osina me wakina inon te tapa sayo te busigo yo naranda sumari Yesu Kristo amen kana ko ada kata poki ame atayo te makru api manua kibuna te nabi manua nakon api manua te kan te rong wa
Erang ini kau ngora yon, dia kan Yesus mana reading, kena kon demau ngare kete temane ke. Osina kai ni penin wari ke ya ina be yon the screen kana kam kona note ya ke. Oh, sina kai ni wari ke. Ayata kuda kana ya nako. Ayana ko Yesus mana reading teta boyara na kete temane. Ayata kuna ko ya. Kamna teka teka ikai, panana ko ikekai tataro. Ya kaira Petro mena sin de betayo ke women barona. Ay muan nan tona kin tena no kawaki. Matira awata bes. Ayata kun kanen na ko ya. Ya tona ki meang tera awata mon de bes. Njaro ya kan nan na meti yai. Kamna siku kai. Akamerungi kami tantani mengai. Ayana ko dikite utana. Akatura bupani buperaki yontano. Ay tataro ni kangai. Tamau. Ngkana yaki konaki. Ayana na ko meiro temangu ni karawawa tay. Mesaki nano uena iraki. Menanum. Ayro ko ya na reide yo nori apa masu. Ayata kuna ko ni Petro. Ayro mi yai. Kamaki kona ni kamerungi kami taratara mengai towana tiawa. Kamerungi kami taratara. Atataro. Pakam mau ngana kipa kana konta kadiri. Ya kona mek dia tamnei. Ne mera teiduk. Ayam yang anak kori kinta taru, akangai, tamau, karena yaki kona nak kuai, panna pun moi yai, ayna tahu lagi amteaka, ayam yang oki, ayno apa amasu, pa aki kona ni kaurei mataya, mengai yari yang kita nia, ayna konta taru, takatenuan tai, ayatongi teh kana be akiasan natong, ayo kiri yang kan yang ada idai, ayata kuna koya, ayakam poni mesuna be, akam musrawa, noria. Ya kan tiawa ay nakamania kaya inasin tiawa mata na kuna nibaya amata ay kapwaka ka teira ke sanak noria yaro ko tuware enang kamania kan tia kare sa may kurobu ayo terong warang temeroa na ko ida inanon doide hindi ngapong ay ang kana sikara waro hindi na ko terong ayo kintara aro ite ana konteks te takara kiya yo yon te kan Yesu ayang anira tenua takantani nga. Sarang ini kakao kasi na dia inatay yon turong kayo. Tuwana. Puntea kan kita temani. Kita kina kiri ya tanda pakau. Pagi kita temani. Tetapu aku akrowa kia tepa at Yoliva. Karena kami nura de tero ka Yoliva waning kana wana ke. Wan itu pai kami sin sare na kami sin tak ya ite wan de Yoliva yu akadika kipati tepa are ke. Ani ya ne ya baka una kai ke ne ya gugu ne tan uko ke yon de konteks ayo ke to terong ayo hawa kunia terong ai bangai ai de ke me na kon do Yesu na kon de mau ngane ke te temanya karena ko kara woro intara iya pa tera arun karawakin ke kasina kwan danin de jaro kayu ya kara uwa kini kamen sintak yon dia sibu kita pa yani mirondo nane ke ada nana pasukan kangai karena kami cinta kita payai ena dia indah wawa dat jasi buari ena ton roy terawa dat jasi buan angge puci ni mino atera erik puni mensin siro injaro ada si na korani na naka ya katanya nggak mau tahu apa Yesu ini ena betetapu na foto rana atai apa ya di nanun terawa tak Yesu karena kamu ada kan apu kita waruka wabu me uwa kibuna apu me tawana na kon apu me mewa punion na beterong ngani me atai ayo Mea kapara adik. Ya kapara adik kita kan Yesu ngena kon tataru tera koroi Yesu. Kita kina ki bangena kon tataru Yesu ada kina ki bayar. E paro mono na. Ya ya ne rai karo ko irona. Ai paro mono na charo ya paro ne yeron tera. Simin terara. Hari nanu na ka Yesu ena kon tetapu. Na tona ki ya intera ata na ko asya ber. Inang dinanun tera ata amena yai. Kita temani tetapu. Ekara uwa kiroin dona kin kaburi ya kite. Tekora ari injaro asina koranina. Terawawatan te buri kiare kite. Te sifu ari ngai ada kasina ko teran. Yesu na pena kon tetap wari, pena kosa itu na kina pen terawata na kasina ko. Terawawata de menai nana. Ane kaparakin tetapu agi te teman iru ya kora kai. Matakawu antara kana setara yon de takawu. Di yon na pete de yo punarun Yesu nama taharun an naswa. Inanun na pete naswa ay ko taharun an nama. Karena kamu orang
bang ayah joma tanah pe ayarora. Ina mekina tera awat na yarora skuna na mekina tera awat. O ayo ta kantani nga kota yai pa Yesu pencoma tani kuwa. Gero ko yo yagi kwasa pa joma tanga ya nang dia ta dia suai yagi kona kai taraki ni pain kapen. Ina mekin na yaron joma tan kapen. Waterari kia kasuru aron na nomat. Anata taro ya kota aron na nomat tan kuwa. Ngai dan kapen eka ingkani yai da wawata kia kai nanora waterasi koroya sita taro pasti kai nanua makan akura-kuran tamin dia suap enak akura-kura ida. Dia suwe te yakina ki beta taro na pete nuwa tetai. Are nanu na kaya pun kai nanua na pe makan dia suap enak angan na akura-kura. Awan kota roi. Panan Yesu papun jama tangaya. Ni terana ada tuan na kosa ngaya pat dia suap. Nana te yakana pe ayo. Masaki nanu we na irak. Mananum. Inanon te kayu erang suru-suru yai ke para yai ke me ata yai anuan meang jama ta kanga yai ro na te to na nano ke te terara te nano ri nano ke ekari nano ngai ada ki kan ekari nano ay ko ta ro yarona naswa ai kana kamuri nga anate kan gua iburabis tuwari tai ki yon ana kosis yon tekan demesa ay tekina ki pena bungia ki demesa ki inari ki pachama te mengori ki inari ki bokora meron chaina yara ate te inaini inakari ka giroi pun ya ki yamata ya giro ko naro na nasu ade pondo ko na manana kain to kanu me kari nanu akari ki akanga yarora kapen owana na te ka Yesua ki Yesu akosan na ko ira pa pun ngai ya Yesua no ko kana ko ada ka tepo kan ibidibi temakor wo ki puna wanu atak ekana no dinano iboni douna ayong ya pe ni karo kwa temete ade temete ndera takai pangaki ayo roi ti te ka ngai ka para na kwa ki roi nanon dia suai nanon ni meauna pe kari ki ba chama te ni inano dinano ngai ya emete ibukira buki ngai men kami ibuki nara ibuki nara pure aki ya chama te amaka ya konan kapine buaka na tai ikoro ayo me posi dia suai awani te penna ako asa popun Yesua ngaya Yesu te nano rinano e karikia pajamata inano ngaya takate nuani kanta ningan deiri Yesu konan nodia mente to waro na bayo aron pakaya ana deiri Yesu ito kupa ayo te deiri ya nang kakao kaya sinari nano nangai mang kami te tabas te pakaya ana deiri Yesu ite akina ki dorong pa Yesu en oria ko ra kai ni mesu ida wa detai tenua detai Wai te kira ben dorong pa ya kau sia Yesu detai ya mesu yai me aki kanu sinakai karangin donaki takani mesu aya makana kam karau ro intara ro ite dorong wai mai na nari kinta kanga Yesu mai detai ya rang dinna ko ken pain giri naki wai te kina ki pa detai ya ka a mesu yai tenua detai ya kata ami ya kaki roya ron depai ya nariki na ko ya poto ro ke petro oronan rona kita ndiri ya kita men pangaya na kaki ya Yesu na petenu wa detai me an doi dong petro ke oi punes kana ko wara ka dong wa degi na ki pa petro kaki ya Yesu tenu wa detai ngai pariasan me su tenu wa detai the warning ya ngan na Yesu ka kora ko tataro kamarurungin kami bentukin detai aki nora depai ya nariki ngaya akakia Yesu. Awan kan ya ngani dana petakan tani ngarang temaruan tetapes ya. Temasu ya kadi katera dia kita uroi nakon baika nariki. Kana si tematu ani masu sungai mang kami nanon dia karesa. Ai tak pasina kita uroi ngai tepai ya nariki. Ai ina petepai ya nariki ya sekakan tani ngai tetai ya. Angkia kita uroi baika ari kana ko adeka ko skip nakon de tegi buat mesu ai tak dia kana. Awaki atau Yesu akaira nako na nausi kayapa ari ya matanui ibonga ike ya pota kia itani koropo ki me unumane me ediri min Yesu Petro on tau araruana ni karoko atatapo ari yaki pono ona inukan anausi matanui ya iponga airi non taka na pureismen paina noria patera ainarik dokina ayo kora na masu to ware Petro nanon tenu wa tetai. Dia kasih kaki Yesu adalah karoya tu amat ayo.
Ya karaua ni kakara perape. Oye memeta ko edi timia Yesu me girarua. Painang pun memeta ko patera nang karawaki na kon Yesu untokin tetai. Karena si memesu na pe nakakira nakaki ako ra kai ka Yohan na pe tepaya sinakoraya. Tepai yari ki nakoya na rei. Ai kain ke ero ko tetai ya kasika ki Yesu atera eri ki. Temani pa yari ki roia ha kita uroi. Han tepai yang mande ki roia ko ra kai. Ha kita uroi. Ibu ki na bata be ni mesu. Angki ha kita uroi atera eri ki roia. Ero ko roia te mek. Angki a mek atera eri ki roia imina. Ha pirina ko. Angki a pirina ko atera eri ki roia. Ha karapeia. Angki a karapeia atera eri ki roia. Amani nga awakakia te akan Yesu. Ayo na pete paya na riki na koira. Kana sistema tu ani mesu. Sina kita uroi, sina meku, sina pirina ko, sina karapeira. Oh sina mani nga te akan Yesu ari sistema tu. Niriri mengai anta taro meuri bukina. Kana ero ko tokin detai. Tidak te paya kari ka pakaya na rei Yesu. Tidak ada payah kari kami pakai aku rakai kai. Hirang ngwari rek. Temesu. Ponsi temesu. Akhir ki. Kia mesu kora kai yo apun pakana pe. Menuni megi nai ya ki men. Tesipang agi men nako nako iya. Metu wari ati metu an nako nako makai. Tapi tai ganti kari sa temesu ro ura rangi kari bere. Karena ko karaua dara arun wari rekem kito dara iya te ite mesu do iya kanga te paya dakara pusi do iya ke karang datangi dia apa anaus mangaira hari sai kawai sirang datangi dari kite mesu ibu kina pato sikunan kanga yang ani da te merurung kito upun musira waro iya ke berang ni puaka kada ko rang ni mesu su ke pokoni mesu su ko anak isa muan tapi wani bukina ara kawai tahin aku kau simaka ko kasata tapi mai no sintai panas siya tapi main nusintai ko na musira waroi ana ta uroi pain ka peni ko iya ka kira na pe nanu naroni mek tapi dai sime na nanu de ka sa waro rai asa ki ataiya pasita ko pachupun merurung gitu asipun me saki me susu manta betai kara waroi daraiya oh ngai ya si mesu tapi kara pai ya sinataiya si kona dia ni kinai da pangai do amata asi mesu nanu de ka sa ingin kita siroru kontara meuri me bai kara pa ya sinata ya bangai dana pes me sunte tai eh tuwa na kinakira ani meura ngai da jaron kai supunga tuwa na lifestyle asinang kinaki ai the 7-day Adventist lifestyle tera meura si mewa kinai nanun are kare sia si mena nanun jaron kai supung oi kan meura ta bewa ara program si wagin na kanga sinadian ko koroi ke ipun mawara gitu sinadiain taku inanu rapa sinadiain koroi tuwana the family devotion wara aru na rakokoni meki arakai nusu me arausu merurung inanun tausu yak kesi merurung inanun to mantap wara arun hirakin the weekend kain tataro the weekend ako yo ukantani apa kapen ni rata kain tataro men Sunday karo ko Friday wara arun au kokoni meki ihira arun te weekend kain tataro ki yak wara arun na au kokoni meki to ni arun to sinako de tapes to sa kita peu tapi ya nagi ye na ko ya inarun te karesa wara arun ara re pai para meu inanun menga ra kito nara guru pai ka ware ke yak wara arun irakin ta para para meu re ke kokoni meki na ko yai ke supon ka sukuan na ko ya na ke pun tabeya Tuk berang ni kakawa ki bayi kai pasti nasi lagi ni rajai. Pak emeu inanu lagi ya ki bayi kai. Pako nata yang kan ni pako pakaya. Kalau utara remina. Harun na waki ntar mau di taron kai supong. Si waki na tetaron mau di men. Takawa pong tenukan wiki. Warau ko koni mek indoro kon taron mau di tenukan wiki. Ayak ki paya kaki wari tetabes. Ya kaki wari tetabes papunane roi tetain taron mau di. Wara ko ni mek inakon kau kakin tetabes usumaya kin tetabes. Sapun kau kiana pe narausu pa sapun stapona pe an menga rawarin do mantap. Wara ro na sebesku siroro kon tetai kesak. Ito pa sira kike yarang kakawa kike. Si ko kon mek inakon na sebesku amet yara reidi tabes kiyak.
Tapi tayo siro kung kata ko sa sita tani nga na pwede tatayakin natin sarili. Sarili dapat semua orang ini kakawak. Semua orang ini kakawak. Pada tayo sebagian deh. Tapi ada kuasan wari kayo nanon the week. Kau orang divine service ayo di divine service iban ko ni mekin ako. Ay yang era kan jaron guys pong ni kapet. Si ko ni mekin ako na inu kayo. Pero ini kakawak. May warang kan era kanuan de pakantay. Si ko raw ara iway program gesaki. Hotel di iway program pati Adventist youth. Kasi kasukuan ako ya kain de youth mapuna ya pai kain de youth. Ara pai ni kapen de pai ay. Tapi ra ni kapen ni. Wayu oron kameru ngakira. Ayu oron kautan ni mata dapat sinaki ni susu. Kata kapen ni ara closing Sabbath. Kang aron kay nakin ara tabas. Jadi pas sinako kisa ipung tay kisa kay na bara tabas. O kan nga kan apon no hori age ki. Sapun kay na ben ta parisi men ay. Hirang ini kakao kay sapun pen in men ay nanon ti karesa. Pangkana ite yakina pangkana ko pen in men nanon nanawaki ti karesa ni kapen ite yakina king kan pa. Ko experience ro ite buat de percent. Men pungin tay Friday ni karo ko pungin tay Saturday. Hori ki rom de buat de percent. Ko pon iri na men ni kapen de vesi pas ni karo ko de closing Sabbath. Ko experience ro ite buat de tay. Oh hirang ikaw kukuray yan. Tapi tayo yaki kokoro ito buwan tayo. Na ane ka nga ngay kasi tayo meto ang ngayon kahit taray. Inano nere kare sa seksyon kurpu. Peso, pairik. Pikeni piyaw. Pondik, seksi pondik yon na ba. Sinan ko ni kiripas. Ntabo ni kaban. Ibuki na patuwan na tapay yas tayo metuan taway na nora. Jara tapay ya. Hinometara. Si timnya tuan tahu ino amata, pasti tahu pasti pun ino amata. Si ino amata, merang kakawagi pasti na kabungan na ino amata dan tahu roy main detai. Kan dia karesa, karena si mis supaya kau ini kapan ni? Oh kata ikon kan dia panggil, sinarani rang kan dia pa. We are as living Adventists. Kaya ngaida kain jeron kaya sipong si mesu. Pasti cuai koroi pa ikai si cuna. Angkana si dina nona kapan ni? Ako na namiyakin na roy kakukuray na. Suwangin kami ito kuwawa. Kana ko na dinanon ni roy payikay. Ako na namiyakin na ito kukuray. Ayun na nagkakawag. Pasi na dinanon ni payikay ni kapan. Sinataray. Mayawra. Naroon ni miyakay. Pasi na di ay. Dinanon ni roy. Pasi na di ay ni koroy ni kapan. Pagkanas koroy ni kapan. Pasa tayo ang kanya. Sagi ni miya susu. Pasi di miya tuwan. Kausi matarawan katawroy ran tayo. Ito ko na tayo kan Ellen G. White. Nga po kari the testimony of the church. Ngayon, on the volume 6 dito ni peri abu po tene bi may suwa. Ikatayan ndaira tete kani ya highlight in the raw ran ke. Ani may yata. Ay da ku te kanan gilibas. Sidia ini penen usi mai na sirang noimi. Sidia ini korois pangara mentawaran tiasua ada pun ngaya veteira. Sinoni ka tetan ngaros meteni mesusu. Ikari kira kian Johnny Meki, anteroide metokuawa. Ngana Johnny Meki suku ni metua iron Kristo, atekuawa pon uata tiota na konanora. Awakin taro mauri, na wakin taro mauri anaki kabos ki anaki. Tiki papaya kanga to sime kanga aki awana iroura. Ma ena pon kura inanoran tayo nako. Tetamni yaroide ena ka kura ko kana ko tei metua. Noni mekin na. Handa pa yarang ita merwa. Asi dia ito pa. Ayo to pa ina pa nori ani Ellen G. White inanon tayo ka san ako ke. Ay ngai asu kuna pen time to ataka nga ni karo karo. Tita iyo. Kan ti kare sa inon database sa iyo. Heroi pa sinang pundia in kausi mataran tayo na. Heroi pa sinang nga kimasu. Payakan tatay. Diri yarang ni kakawag metawara-wari kiti. Ispanga asidin ako yan ang database sa iyo. Yon, dia kan Yesu mana aniri yon te mga kiti temani. Ait, dia kina kepada yarang kakawag. Sinaki masu, masinaka marungira o sinataratar. Temani pa yan na dia ka Yesu wari te matuan dia kina. Tay masu makamarurunggo taratara. Ito ko temani Pedro te temakuro ni mewa kibuna wanua. Kam nakamarurungin kami. Apa ina tetatauroi. Payaiwami kay di paya te diapuro na yaron terayan apekorara. Yau ko kora pa enonga. Ayo ana waki terayan. Ki ayo ana waki te diapuro. Pangkana pun nora na pe.
Temen na payatan na ko ke masu atara karoy. Ina po ni kapaunsa. Kana kam karawan tara meun derayan no derayan ni karaworoin mamake na. Kana na make na kana na karaworoin. Kakara beda ben jarwari. Ina katan na ko roy temen nari pang kana pun katan na ko etan na. Ya tena na pe. Ya pun purisa na ben derayan ton tena ara na ke. Jarwai na meti ai. Ne wani ti teten ka puta una ko irang aira. Nanon roy de inda ta pe sayo. Tata ne buakani yak tara. Sinakiri ki pakirisan ngaira sinema susu menna kita nak konak. Sinaria ni kameru dungira. Oh ni da aruna na waki te karisan kapen. Sepangara ni nanon diri ki ayo sinaria ni kata uroy ra mind. Take the best for Christ in next year. Ang kana yaro ra susu take the best for Christ na manang wa ka ngai dorowara. Okay, pare masu ke. Kaya sinana konak roy. O sinapun kaya si roy pa wame tangai ra. Au siya kapuro o siya ta kawai da sinakona ko yai o siya ki masu. Ito ko demoni taruri ke demakoro ni mewa ki puna noa. Mengai ya sinata ni metutu. Na yaro ya tapi mang masina kausi matara o sina kamarurungira. Herang ni kakawag pa sina kamarurungira. Sina kausi matara. Sina tara. Takauan dei. Tai masu makamarurungko tatar. Ayo na te ka Yesu na petekin. Ako yan na rin. Ito yung kinagpa. Ito taro Yesu tenua tatay ni pupusi kura na mayroon nantay. Tama na. May sira ngay raratay tataro inanon te pongina. Tapi tayo inanon te week as tataro to asito one at tatay the week. Kita po si tatabe sa si tataro yay. Ito yung kinag Yesu tatay di kiyay. Kita tayo di kinapare. Yan ako yay kita taman yo. Ito yung kinagpa tenua tatay ni pupusi kura na. Ito taro na kon Joshua. Ay rang kakawag inanon miyaw rayo. Si kakaro na petenuma rang kakawag. Nanon te pongina. Tingapong tawan utaidik. Tapon ako namtay. Parang nikakawag pa siya nakamerunggilan tatar. Ito ko na po girugan demakoro wapi mauwag po na api. Gero ko iya yata ko na ko iya. Kam na tataro baka mga nagipakan akong dara. Takadiriyak. Hayo kakawagin de tataro. Raw. Inanon tatapes sa iyo. Di tataro yang at yung kura-kura pa sinako ng tukan ni kay mentera. Takadiriyak. Ang kanagya de tataro inanon ni Meaura. Sinatay matuan ni baka. Wan bunga na ditataro. Wan bukin na Yesu na kung tataro. Yak tataro pa inera. May tataro pa inak. Ang kanak ita na noriyata. Ni ko asa pa po nga yat Yesu are. Eko na. Ni ka na kuwa demerak yari in tatay na pari. May na po si Maya may tinanorinan. Takatinuan diri arang kakawak. Tay mesu. Makamarurungko. Pakunatay payakan doko tatay. Ayo takapena ni kakawak ikan dia karis sa siya ina penataya. Sinagi ni metutu, masina kamerurungira, payera kantanin ka pasinata at payera imaira. Arerang dik. Kaya nang kamanya ki Yesu at rari kinako yan arere ya mesu. Awaki at tayo pat detay yari. Yon kawai na sila wari kitewa. Ay do ko kamanya ki Yesu. Ante tayo na kamanya ki Yesu, apirin ako. Ha kita uroy. Ngayon sa tayo tatay ay patera na rik imaira. Tira at payera na rik imaira. Yesu yata yan ang kamanya kiyay. Awan bugina. Iti matuan suangyan na rin. Ita taro pa yata yakando ko tatay yari. Hari nang kasika kiyay. Irang kamanya kiyay yan ang kamera ka kiyay ang taurak. O irang siringa kibugina. Ya kamen na tayo. Ay nang tatay yay sirang karapara pa. Pasataya. Patira na rin kintay kay Mayra. Nanda yerong-orong o anira kiti ni men na kikay. Stima to. Sikarapara. Sikarapa yay tiyaswa. Ibukina na. Kasi siya na ko iray karang tamerwa. At wana na tekan, arin kapanyan no kina. Noria, yakan, tiyawa, arin na kamanya kay na sintiyometer na ko na nunipaya. Oh, meta, ay kapwaka ka. Ay lang kay kahit di kare. Sa mekay na nun, buong ay kakay sila. Kitosi ko na ni kangay, ndapanin detay. Yakimoto to aratay. Kamasan nung urata kabara-bara yon. Tekan, min nebukane tarid. Tepowa, aniri tata. Yapa kayang kay. Tetaw teka. Yapa kan tiraw-raw nuwe. Hari naman na yakimoto to aratay. Sapun na tayo payakan. Kasi nangaki, diay ni Mesu. Si diay na ta, diba yan ang dok. Ni pong ay kakaisira. Kanya karisa. Pangkana sa tayo, asin na timatuan naging Mesu. Asin na timatuan, tauroy, tara-tara. Asin na timatuan, tatara. Kana kam karaw roy nwada ka turung-urungan ka.
Johan kamani yakin Yesu ada kira kipa. Kamani yakin Yesu pun teh kan kauring na koira. Ngai meng kami. Sikauring ngaki bukin tepa ya na mangari kina koira. Ngai ra kirisan ndatokin pong. Saksi takarak Yohan siling akin Yesu aya sana. Metirong-orong wan ite metu andi ki pataka uring na koira. Pa na mga kina pataka ngangan. May sagi mete ni Yesu. Pa yai di kes kanta ni ngaya. Yasa ni meti Yesu ndetaye. Kana ko era katapo kani me atayu wabi me awa kibuna. Ono bi me tene bi me maunu wana kon tene bi me wai watak. Me kia e ata ro kon tepo ngare. Me dia ware. O wa kia tai ana pe anera ni karawa. O ya kia tai tenas. Me si tetame ayataya. O yaro nana pong no aro kon nasin jamata. Panipong ake imain te iya ka. Kia amamara kia amata meni momoi. Meni yei ni karo kwa tepong. Are eri ni yai no ante kaibuke. Awaki atipe ya tai ni karukwa eroko te iya ka awasia nako ni kapane iya. Awa yaro nana pe ngkana eroko na sinti amata. Ani te ka ni kauring na koira. Te ka ni Yesu ngia ka siringa ki onda kai panga po te ka na pe ni kauring na koira pa sinare na tai ya. Ani kata uroi da bayai te paya na mangariki. Pon te ka nukin Yesu ada ta kawo. Siriai na tai ya kan dia karesa. Asiriai tauroi na kaya. Karena kamnora temen ne tekin nungwa. Te kinagpa. Te pai paro akara kina pete akan. Te kina pete kino ko pakanga. Temen ne yang ana te pai ni kabota una ko ira te tai ai. Karena kuara kata pokia te akan dabe ko te makoro nowa kipuna nowa te matuana atak te akan. Kona na kon tekin nong ko ya te satani ngaros. Tara yaro na ako na kona wana. Aki ana toka. O aki ana pete sateina. O aki ana pe matanuina. Me akari ko ana pe ana maraki demuani pung. O kai ko ikanana detai. Tira no naki kai. Karena kamu ni karawa roin datara tikino ko pa. Karena kia ini pete pa ya kubos pasana pe namara ke me apa kate puira ki do tira te pa ya rangin kare video yon desimensi ke teta paro kamara ke aswangi kami. Ina ro ko tikinong. Irang ni paisi. Tira ko re tikinong. Ya kai ko iko kana teta yan ya pun nana yana pe. Hirang sin dapat ada wadi kinu, ya kini masusu. Ya itu apa ya apa kaya pun nana yana pe. Hirang ni makuli mak, seksi teman nama ni kapen. Jadi nak ikai. Ya kita ya paningai teta ya narota kia inakian jamarak. Mayat itu metuan teta uroi, imain teta. Ngai dana besar kita ya paningai, anaroko yai. Arasa kameu. Nasa taya, payai teta ya naroko yai. Asinariai teta uroi, taino. Asinaki na susu. Desira kina koira mente depo ke atakan da bakau de makoro no wa ke puna ruai wa tak. Ai si menda matsum ko ai de satani ngaros. Konau sinteira ke meni masum ningai. Ayo desira ke arang ke wena kona koira ke. Konau si deira ke meni masum ningai. Ia tau de masu. Nami wiki ni kain datoro ami potoniang wa kam Kampo to yo na kia mi tim nanon na mi wikin kan tata ron wi kana ko yo. Te kana kanga poning kai tera. Poning kai tetai. Are nanon kain te garsan tetai ai. Poning kai tetai asinaria indai. Nda. Nus. Hakir kia tetai nus. Si ayu. Pantetai ria maki ai mata hakir kita mangatai nus asina kata uroi dai ai. Hari mina to sare mina konang tauroi tani ngatai. Hana pe dia kia ite. Kaya nang kakawagi, poning kai tetai kain te karesa. Ngkai tetai ya kam na tetai kina iya na tekai Joshua. Idari kin lai kan, ngkai tetai ya sinadia imua ya ini kausi matara. An kata uroi na. Kain te karesa. Tai mesu, pun tai mesu, tai mesu. Sinatara, sinatataru. Payakan rokon tetai. Sidian kata uroi dan tai. Irang datang ira di Jawa yo. Yan yawan ida makoro tebi meawa kibuna tuwan na kontenua. Ko irang datang ira jaru asina yan ini ya kiro ya iro urang ira kain. Jaru ni kaisipong. Yawan gidipes. Ya kanga manewina ni gidipes, ya kana ni gidipes awan. Ana taira wawa tananumi. Kampen ni pas to kunai. Kampen ni pas. Asapen ni tira kapasina ni to kunai. Osina karau waroi yang wa manewin to kunai yo ni karin na inanuni meaura. Oni karawan tara iya patira roi te tekan tani ngasanga na ginaunti.
te kuna yo ke te teksa yo ke kama katoa na pen kan dia karesa ayo te kuna rangi ko ngora ke te dex ana te ka yesu man te ire na kita ni ana de o yo te ka di ka ngwana no ko yana de ya te matuan ka suan te yo di ka ro kwa angai das ka ko wa te ye irang te merua ana te ka yesu na ko ira pa ena na ko ni ka tauroin ki ena ko kai ni ka tauroan nera maira ai te kin na pa na mangoki on kai ira Pada pare na mena yai, asina pene ni mena yai. Mesaki ko na nako, si bonaki ko na nako, kana sin masu. Saki ko na nako aniring kana si tema tuan masu. Ayat ni tapa si sina kausi matara, asina busia dia suap penangan ira kora. Pasata ya payo apa kata kawai. Asina tema tua, busi kora. Pasina angana kita merurung, to kora. Te tandani intai nako, te meang tatar pasongan naki. Deke na nakariri to ware paka na songa ni pene niri na kon te menga are nakaidira ye jaswa kana iro na pesirin ka kapaya kana te ka jaswa ta pese au tataro pa jaswa ina ro nira an ka kapaya dan ka pen ambe sendap sna kai niran tatar paragi tatar stemia tuan ne pu aram tamara ko mak Astima tuan koroi kon ka momo ko kyo ina boponi ko yasfara ko maka ko mimitong. Stima tuan ne poi kon ka ito ko bukinam te ka tema tua. E ka roi on te meru ana ko ira jasfa. Am te ka ni perita ki asan ko bukia jasfa. O ki yon ka wai ana pe ni ko bukia jasfa. Stima tuan busi ko bokona ngan ira tena no maka tene. Tene ni ko rian taina ko. Ka kora ira jasfa busina tema tuan na ki mesu ina no naroni meki. Na sinatima tuan tarataran tayo nako. Sinatima tuan tataron tayo nako. Pa sinatima tuan na tayo na pantayo nako. Paya punikaan te tayo nako na. Ko siya itiaswa. On kairira na naira na kontemenga ko katawroy pukira. Kakapaya iya kan te kare sa yon ko pun kapeni. Inanun sipangaya kaya nawagi na inun tuwi kaya po wayo tiaswa. Aya ka para kaya nawagi na tiaswa. Sigo po ko na mena iroy na pen kapeni tiaswa. Mena iroy na yasa ka para na pe tiaswa na kaya piriaki narun te wagi narun ti. Kaya wiki ke wiki ka para jaswa kakapaya yariki pana menano kaya na tauro inanga nepo jaswa ibukin kana korawan nepe wakin warukuan terongorong ke spakin terongorong na ko iya dari na memada akia kaina no iya pa no jaswa am kawai jaswa enami na iro yan tayo nako atami mena kai diri ay nanu na yawaki kakapaya yariki ni kapene me yamisinari me apunan kapene o na usu jaswa Ariki punikaan te karisan kapen. Ai kaya taron kani ko sakin doi reira bendara nasi Maria Yesus Kristo ada ngaya ara uar sakameu. Amen.